Жараткан Алла Субханаху ва Таала барыбызды кайсы максатта жаратты? Эмне үчүн жаратты? Бизди келечекте өлгөндөн кийин не күтүп жатат? Рухани арулук, рухани тазалык, адамгерчилик сыпаттарын жандандырууда мамлекетибизге салым, ынтымакты орнотуп бекемдөөдө мусулман адам катары, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын үммөтү катары өзүбүзгө дагы, чөйрөбүзгө дагы, элибизге дагы пайдалуу болуп канткенде жашайбыз. Канткенде биз бири-бирибизге ырайымдуу болуп жашайбыз. Ташбоор болбой, душман болбой, дос болуп, боорукер болуп. Канткенде биз Алла Субханаху ва Таалага шүгүр келтирип пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын жолунда жашайбыз. Ошон үчүн бул жолугубуз бир аз убакытка болсо да өтө маанилүү деп эсептеймин. Биринчиден жоктон бар кылган, башыбызды бириктирген, ушул жыйын залына бириктирген Алла Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Алла Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Лау анфакта ма фил арди джамиан ма аллафта байна кулубихим, валакин Аллаха аллафа байнахум." Ey Muhammed, эгерде сен жер бетиндеги канча байлык болсун, сарптай турган болсоң, сахабалардын башын бириктире алмак эмессиң. Адамдардын, элдин башын бириктире алмак эмессиң. Бирок Алла алардын жүрөктөрүн бириктирди дейт. Биз мирдеги баарыбыз бүгүн Алла Субханаху ва Таала өзүнүн айкөлдүүлүгү менен, өзүнүн мээрими менен жүрөгүбүзгө салды, имандын сөзүн угуп келейли, диндин сөзүн угуп келейли. Бир болсо да илимибизге илим кошуп келейли. Алланы бир эстеп шүгүр кылып келейли деп ушу жыйынга келип отурабыз. Мен сиздерди зиярат кылганыма кубанычтамын. Алдыңыздарда турганга сыймыктанамын. Жараткан Алла Субханаху ва Таала баарыбызга акыйкат жолду ак кылып көрсөтүп, ошол жолдо жашаганга жардам берсин. Алла Субханаху ва Таала элибизге ынтымак, мамлекетибизге тынчтык берсин. Туугандар, Кур'ан-ы Каримде Алла Субханаху ва Таала Ат-Тагабун деген сүрө түшүргөн. Ат-Тагабун деген сүрө бул кандай сүрө? Тагабун зыян тартуу деген. Тагабун деген зыян тартуу. Кыяматтын бир аты Далика яумут тагабун. Эртеге кыямат күнү өкүнүч, зыян тартат экен ар бир инсан. Капырларга, имансыздар, бузукулар, мунафык эки жүздүүлөр, алардын зыян тартканы анык эле. Мусулман жакшы адамдар дагы, аулиялар дагы өкүнүчтө болот экен. Эмне үчүн дегенде жакшы иштерди аз кылдым деп өкүнөт экен. Эмне үчүн мен жакшы сөздү аз сүйлөдүм? Эмне үчүн мен Кур'анды аз окудум? Эмне үчүн мен жакшы иштерди аз кылдым? Пайдалуу иштерди эмне үчүн мен аз кылдым деп өкүнөт экен. Яумул хасра, кыямат күндүн бир аты өкүнүч күн. Өкүнүч күн. Ал кандай өкүнүч күн? Алла Субханаху ва Таала баарыбызга бүгүн мүмкүнчүлүк берди. Өлгөнгө чейин мүмкүнчүлүгүбүз бар. Денебизден жан чыкканга чейин мүмкүнчүлүгүбүз бар. Жашообузду курганга, нурлаганга, элге пайдалуу болгонго, жакшылыктарды көп жеткиргенге, ахиретке даярданганга көптөгөн мүмкүнчүлүктөрүбүз бүгүн бар. Бирок эртеге Алла Субханаху ва Таала бул мүмкүнчүлүктү алып койгондо, бүтүрүп койгондо адам баласы өкүнүчкө кабылат экен. Ал өкүнүч эч кандай пайда бербейт экен. Ошон үчүн бүгүн мен ушу сураты Тагабундан бир аз болсо дагы Кур'ан-ы Карим Алла Тааланын сөзү, Алла Тааланын мужизасы, Алланын китеби, Кур'андагы ар бир аятта чексиз жакшылыктар жашырылган. Ар бир сүрө аятта шыпа, береке, бакыт, жеңиш, эки дүйнөнүн ийгиликтерин барды Кур'ан-ы Каримдеги ар бир аят сүрөлөрдө жашырган. Анткени бул жараткандын сөзү, бул ааламдын кожоюнун сөзү, сизди бизди жоктон бар кылгандын сөзү, бизге күн сайын өмүр берип аткан, акыл берип аткан, ырыскы берип аткан, амандык берип аткан заттын сөзү. Бул ааламдын кожоюнунун сөзү бул. Периштенин, пайгамбардын, инсан жиндин сөзү эмес. Андыктан Тагабун сүрөсүн Алла Субханаху ва Таала мындай деп баштайт. Ба'да аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим.
Yusabbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin qadir. Jerdegi, asmandağı, bardığı Allah Teala'nın arulaydı. Allah Teala'nın tazalığın bayandaydı. Meyli tili menen bolsun, halı menen, avalı menen bolsun. Bardığı, ağa gana taandıq mülk, badışaçılık. Jer anıqı, asman anıqı, ava anıqı, gün anıqı, şamal anıqı, to anıqı, köl anıqı, bardıq jemiş, bardıq ırıskı, bardıq hayvanatты Allah'a taandıq. Al jarattı, özüne gana taandıq. Allah subhanahu wa ta'ala qalaganda işletet, qalaganda başkarat, qalaganda gözömöldeyt. Jaratkan, jaraluğa muhtaç emes, jaratkan, jaraluğa okşoş emes. Allah subhanahu wa ta'ala bardıq kemçilikten aruzat, жетişpeslikten aruzat, ayıptardan aruzat, balası жоқ, ayalı жоқ, ata-enesi жоқ, bardıq jaralgan sıfatынан Allah Ta'ala tazazat. Lehul mulk, ağa gana taandıq, özü gana çeçet, kimge ölüm beret, kimge jaşoo beret, kim beyişke giret, kim dozokko giret, al özü çeçet. Ve lehul hamd, ağa gana maktoo olsun, alkış sana olsun. Ve huve ala kulli şeyin qadir, al her bir nesege kudretli, her bir nesege kudretliyiz Allah subhanahu wa ta'ala. Ölükten tirik çar, tiriden ölüktü çıkaran al kudretli. Bardıq nesege kudreti jetet. Andıktan biz Allah subhanahu wa ta'alaga baş yiyip, moyun sunup, anın aytkanından atkarıp, aytkanından çıkpay, jakşılıktарды atkarıp, jamanlıktan tıyılışımız gerek. Jamanlıktan tıyılışımız gerek. Allah boru kerzat. Allah Teala bizge adal kılıp berdi. Bizge paydamız üçün aram kılıp koydu. Bizim ziyanımızı eske alıp, bizim baktısızlığımızı eske alıp, bul aram, aramga taştabağıla. Aramga kol taştabağıla. Andıktan subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala çın süylөгөнгө buyurdu. Жалган süylөгөндөн тыйуу saldı. Adal jegenge buyurdu. Aram jegenden tыйуу saldı. Adamların başın biriktiре turgan sözdü süylөгөнгө buyurdu. Çağımçılığa tыйуу saldı. Uşaktağanга, gıybat, uşaktağanga bardığın Allah subhanahu wa ta'ala tıйуу saldı. Albatta jaratkan Allah Ta'ala Huvellezî halakakum faminkum kafir ve minkum mu'min. Jarattı Allah Ta'ala barыңарды. Barыңар жаратқандан кейін сөзсіз барыңар Allah Ta'alaға iman келтірішіңер керейлі. Бірақ тилекке қаршы сіздердің кейбіріңер капыр, кейбіріңер момын. Кейбіріңер iman келтірбеді. Сынау дүйнесінде кейбіріңер iman келтірді. Elhamdülillah Allah Ta'ala барыңызға iman берді. Allah Ta'ala gün сайын iman беріп атады. Бұл Allah Ta'alaға шүгір қылышымыз керек iman бергеніне. Иманда таң аттырғанға шүгір, иманда кешкілікке жеткенге шүгір. Себеп қиямат күні жақын. Пайғамбар саллаллаху алейхи салам айтқан, ертемене мұсылман, кечінде капыр болып қалады деген. Кечінде мұсылман болып ұйықтап, таң атқанда капыр болып қалады деген. Ушындай күн келеді деген. Құдаға шүгір, алхамдулилlah, бүгін біз үй бөле бала чақабыз аманда, мамлекетіміз аманда, денсаулығымыз жақсы, иманымыз бар. Ошын үшін ушыл жерге келіп отырабыз. İmandı sözünü uğaylı, imanımızı bekemdeyle, imandı çöyle kuraylı, imandı tarkataylı, imandı saktaylı, imandı bağlaylı, imandı barktaylı de oturabız. Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu bima ta'amaluna basir. Emi Allah Ta'ala, emni amal kılasılar görüp durat. Geç kurun mu, gündüzü mü, üyde mi, cumuşta mı, göçede mi, bazarda mı, kayırda gana, emni gana amal kılvaylı. Allah Ta'alam görüp durat. Emneni gana söylöveyle Allah Ta'ala mani uğup durat. Bizde emez. Huvellezî halakas semâvâti vel ard bil hak ve savvarakum fe ahsana suvarakum ve ileyhil masir. Allah Ta'ala жерді asmandı jarattı. Hakikatuluk menen jarattı. Jana sizlerge öň berdi, tüs berdi. En çıraylı öňdü insanga berdi. Mahluklardan en sulu kılıp insandı. Siz qarаңыз maymuldu, qarаңыз çoçkonu, qarаңыз itti, qarаңыз mışıktı. Alardan öň tüsün şeklin qarаңыз. Özünüzü qarаңыз. Allah aytat: "Ve savvarakum fa ahsana suvarakum." Sizlerge öň tüs berdi. En çıraylı öň tüs berdi Allah subhanahu wa ta'ala. Ve ileyhil masir. Unutpağla, bu dünyaya geldiňer, turuktu emessiňer. Bu dünya menen koştaşa turgan gün var. Biri 100 yıldan keyin, biri 70 yıldan keyin, biri 40 yıldan keyin, biri 30 yıldan keyin, biri bir gün yaşayıp, biri 10 yıl yaşayıp, biri sözsüz ve ileyhil masir. Allah'a kayıt bara turgan gündü unutpağla. Biz gün sayın yaşaganda Allah'a şükür keltirip, uşu gününe şükür,
Uşu bugünkü rızkısına şükür. Bugünkü günün taqdirda var eken dep şükür kılıp. Allah subhanahu wa ta'ala'nın bergenine razı olup. Jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala bara turgan gündü unutpay yaşasak, oşonda oңolобуз. Oşonda oңolобуз. Kaçan çakırat Allah özü bilet. Biz elbette Müslüman. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizge talim berip üretken ümit menen yaşayız. Meyli 100 yıl yaşaylı tuğanlar, 110 yıl yaşaylı, jakşı yaşaylı, köp yaşaylı, köp balalı olaylı, bay olaylı, kanday olaylı meyli. Birok ölümde unutpay yaşaylı. Ölümde unutpay yaşaylı. Antkeni Allah'ın çakırığı. Bu Allah Ta'ala'nın çakırığı. Bu nefsini korday turgan, nefsini sındıra turgan, adamdı, topuk kıla turgan, adamdı. Ahiretke dayarday turgan. Bu ölümde istiyor, ibadet eken bizde. Demi Allah subhanahu wa ta'ala aytadat bu jerde maňa gele turgan gündü unutpagıla. Ya'lamu ma fis semawati vel ard ve ya'lamu ma tusirruna ve ma tu'linun. Wallahu alimun bi zatis sudur. Allah subhanahu wa ta'ala bilet. Asmandağı nerselerde, jerde emne olatat barın bilet. Jaratkandan keyin bilbey koya öyle. Sizler emneni jakşırıp süylep atasыңар. Bunu dağı bilet. Emneni aşkere süylep atasыңар. Bunu dağı bilet. Ma tusirrun ve ma tu'linun. Allah Ta'ala'dan hiç nerse jaşırın emes tuğanlar. Bardığın Allah subhanahu wa ta'ala görüp turat. Oşon üçün uşunday jaşaylı. 24 saat men Allah'ın gözömöldümün. Allah Ta'ala meni uğup turat, görüp turat dep jaşaylı. Wallahu alimun bi zatis sudur. Jürekteki sırlarda bilet. Jakşı görüp atasızbı, jep görüp atasızbı. Bunu sırdı bilet Allah subhanahu wa ta'ala. Kimge işenip atasız? Kimden ümitiniz var? Kimden korku var? Jürekteki sırdı Allah subhanahu wa ta'ala bardı bilet. Gelinizler biri-birizge bolgan jüreklerimizni tazalaylı. Biri-birizge bolgan jakşılık kaalooну kaalaylı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uşunu gelip düşündürdü. Kur'an'dan ayet uşul oldu. Bu adam balasını başkargan jürek. Bizim jüregimiz olsa, özümüz oңolобуз. Özümüz oңolsak alam oңolot. Jürek buzulsa biz buzulabız. Biz buzulsak alam buzulat. Oşon üçün jürekti muhabbat menen tolturaylı, süyü menen tolturaylı, jakşılık menen tolturaylı, nurlandıraylı, jek körünü çıgaraylı, tekeberlikti çıgaraylı, gör albaslıkты çıgaraylı, aram niyetli çıgaraylı, jaman gümendi çıgaraylı, gör albaslı iki yüzdülükті jürekten çıgaraylı, gitsakты onu jürekten çıgaraylı. Bunday jürek Allah'a jakpay. Peygamber Muhammed Aleyhisselam'ın jüregi kanday jürek ele. En nurlangan, imanға tolgan jürek, en taza jürek. Allah Teala aytıp koydu. Yevme la yenfa'u malu ve la banun illa man atallah bi kalbin salim. Ertege kıyamet günü bala çakanın sana payda vermek, mal mülkün payda vermek, hiç derse payda vermek. Andan ümitinizi koy. Bala çakandan, mal mülkünden ümitinizi koy. Sana payda vere turgan nerse al günü. İlla man atallah bi kalbin salim. Kim bana taza jürek alıp kelse, oşol payda veret değil. Taza jürek alıp kele turgan, jürekti tazalagan kalsı mümkünçülüğünüz var. Egerde ölüm gelip kalsa, jürekti tazalabay, biröge kir karmap, biröge jek karmap, biröge gek karmap, uşu öden kete turgan bolsa, bu kir jürek tuğandar. Kir jürek, tekeverlik menen ötüp ketpeyli. Gör albaslık menen ötüp ketpeyli. Jüregimizde biri-birimizge öç, biri-birimizge düşmanlık bolup ötüp ketpeyli. Ağa çeyin jüregimizni tazalaylı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Anas razıyallahu anhu aytkan, ya bunayya, ey uğulçağım Anas, in qadarta an tusbiha ve tumsiya ve leyse fi kalbika gışın li ahad faf'al dalika min sunnati. Ey Anas uğulçağım Alas, 10 yıl Peygamberimize hizmet kılgan ele. Bir jolu dağı, emni üçün mınday kıldın, emni üçün tigine kılgan joksun dep uruşkan emes eken. Anas razıyallahu anhu Peygamberimiz aytat, uğulçağım Anas, egerde küçün jetse, ertementen geçke çeyin, geçten taң atkanга çeyin, uşunday awalda ötkörü, jüreginde bir de adamga jamandık kaaloo jok. Anda uşuga mehnet kılgın, faştahid, mehnet kılıp uşunday kılgın. Bizde tuğandar, jürekte birimizge dağı jamandık kaalabaylı. Biröge dağı ziyan kaalabaylı. Biröge jamandık kaalabaylı. Peygamberimiz şunu üret atat. Uğulçağım Anas, zalika min sunnati. Bu menin sünnetim dedi. Men alıp kelgen jolum dedi. Jürekte bir de adamga gek, bir de adamga jamandık kaalabagan, bu menin sünnetim. Faman ahabba sunnati fakat ahabbani ve man ahabbani kane ma'iya fil cennet. Kim menin sünnetimde jakşı görse, yani amile biha, kim oşaga amal kılsa, al meni jakşı görüptür, meni jakşı görse, beyişte men menen birge bolat dedi. Tuğandar biz beyişte Peygamberimiz men birge bolganda kaalasak, anda Peygamberimiz sünnetine amal kılaylı, Peygamberimiz sünnetini jakşı göreyli. Peygamberimiz sünneti kayсы eken? Jürekti taza karmaylı.
Жүректі таза қармайлы. Emne üçün? Vallahu alimun bidati sudur. Allah жүректерді білуші. Yevma tubla sarair. Erte kıyamet günü жүректі açat eken Allah Teala. Sırlar açıladı eken. Жүректегі sırlar açıladı. Ve hussina ma fis sudur. Жүректі bir sıkkanda içinde emne var açıladı. Kimge işenim var. Kimde muhabbeti var. Kimden korku var. Kimden ümit var. Allah subhanahu ve teala'dan. Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'inde şunday ayatlar meni sizlerge bizlerge aytar. Alam ya'tikum neba'ullezine kafaru min qabl fadaqu vebale emrihim ve lehum azabun alim. Zalika bi ennahum kanat ta'tihim rusuluhum bil beyinat faqalu abasharu yahdunana fekafaru ve tawalla ve stagnallah vallahu ganiyyun hamid. Emne alarda gelmedi ve kapırlardan bunlar murda oldugan kavarları. Alar kapırlığın sebebinden, aramdığın sebebinden, jaman işlerinin sebebinden kesepetin damın tartışkan. Cançıdağız alarga azap var. Cançıdağız alarga azap var. Alarga gele turgan bolsa paygambarlar bil bayinat, rusulun bil bayinat mucizalar da alıp gelse alar aytat ekende qalu abasharu yahdunana. Emne bizge uşul insan tuğra joldu görsete turgan bolup kaldı mı dep. Anan ne kılsın? Fekafaru ve stagnav. Allah kafirlik kıldı. Ve tevallav. Cüzü yürüştele. Ve stagnallah. Allah Teala'dan muhtaç emes. Vallahu ganiyyun hamid. Allah subhanahu ve teala albay, muhtaçsız yazar. Tuğandar bir nesini eski alaylı. Biz on olsak Allah'a payda olmaydı. Biz buzulsak Allah'a ziyan olmaydı. Biz şeytan bolup ketsek barımız Allah Teala kıpındaydı ziyan jetmeydi. Biz barımız avliya olup ketsek Allah Teala kıpınday payda jetmeydi. Bizim kılgan жақсы işimizin soğuğu özümüz için, özümüzün dünyamız, ahiretimiz için, kılgan jaman işin kesepeti aldağı bizge için. Allah Teala çeçim çıkarıp koydu. Laha ma kasabat ve aleyha ma iktasabat. Her bir can paydası özü için, jaman iş kılsa ziyanı özü için, жақсы iş kılsa paydası özü için, jaman iş kılsa ziyanı özü için toğanlar. Allah subhanahu ve teala munaki Kur'an-ı Kerim'de aydotat bizge. Sizler iman keltirgile, Allah'a iman keltirgile. Aminu billahi ve rasul ve nurillazi enzelna. Kur'an'a iman keltirgile. Allah Teala'ga, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga iman keltirgile. Bu Allah subhanahu ve teala'nın sizlerge bizlerge bolgon gözde imeni joldamaları. Ve ma asaba min musibatin illa bi idinillah. Kanday olmasın bizge kaygı jetip kalsa, kıyınçılık jetip kalsa bu Allah Teala'nın kalması menen bolat. Oru olsun, ölüm olsun. İştin жүрüşü olsun, ıldı olsun. Allah'ın kalı olsun. Bu жерде Allah subhanahu wa ta'ala bendenin sabırdılığın, bendenin Allah Teala'nın çeçimine razıçılığın qaray. Oma yu'min billah yahdi kalba. Kim Allah'a iman keltirse Allah Teala'nın жүрегін, Allah subhanahu wa ta'ala жүрегіне hidayat beret. Munda çetkanda sabırdılığa hidayat beret. Munda çetkanda Allah'ın takdirine razı bolğanğa hidayat beret. Bu Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu bi kulli şeyin alim. Her bir nersenin Allah Teala bilüçü. Ve ati'ullah ve ati'ur rasul. Allah'a başı ip çaşağıla. Peygamber Muhammed Aleyhisselam'a başı ip çaşağıla. Allah subhanahu ve teala başıyı, Peygamberimizge başıyı rayımdı jaşoonun kepili. Qarаңыздар, biz birimizge kaçan rayımdı olup jaşayбыз? Kaçan biz birimizge mehrimli olup jaşayбыз? Buga Allah Teala Kur'an'da aytıp qo'ygan ati'ullah ve ati'ur rasul la'allakum turhamun. Allah'a başıyıp jaşağıla, Peygamberimizge başıyıp jaşağıla, sizler mümkün rayım kılınarsınlar, sizlerge rayımdı jaşoo beriler. Allah subhanahu ve teala bizdi çınığı insan bolup jaşasın deydi. Paydalı olup jaşasın deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allahu akbar. Çınığı Müslüman kim dediler? Ne dedi? Al muslim ahul muslim. Müslüman Müslüman'a bir tuğan. Al muslim man salimal muslimuna min lisanihi ve yadi. Çınığı Müslüman anın tilinden, anın kolundan başka Müslümanlar aman bolsa, başka Müslümanlar salamatta olsa, buna çınığı Müslüman deydi. Hurmatlı ağayın Müslüman bir tuğandar, Allah Teala bizge baktılıq oluş için din berdi. Dünyanı sınav için beret. Bakıt için emes al. Biz adaşıp kalmaylı. Mansap olsun, baylık olsun, nerse olsun, buyum olsun, bunun bardığı sınav için. Bakıt için din. Kul dağı baktılıq ola alat. Kul dağı baktılıq ola alat. Badışa dağı baktılıq ola alat. Erkek dağı, ayal dağı, kim bakal dağı, bay dağı ayrılması yok Allah subhanahu wa ta'ala'nın aldığında. Allah subhanahu wa ta'ala'nın aldığında.
Ошондуктан Алла Таалам Кур'ан-ы Каримде Хужурат сүрөсүндө жарыя кылып койгон. Я айюханнас, ey адамдар, инна халакнакум мин закари ва унса, biz силердин баарыңарды bir erkek, bir ayaldan жараттык. Bir Adam'ın esin bir Havva'yın emez. Biz dünyada kança adamlar barımızın atağımız bir. Barımızın enemiz bir. Bir atanın baldarıyız. Bir enenin baldarıyız. Meyli al Koreyes, Japones bolo. Meyli Evropeyes, Afrikanец bolo. Meyli Amerikanец, Orus bolo. Meyli Özbek, Tacik, Kazak bolo. Bardık adam bolsa boldu. Anın bardığın atası bir. Bir atadan biz. Ve adam min turab. Atanar topraktan dep koygan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Elbette ve cealnakum şuuba ve kabaile li ta'arafu. Jana sizlerdi arganda el kılıp, ulut kılıp, uru kılıp jaratıp koyduk. Ne üçün? Li ta'arafu. Bir-biringерге sıymık tanış üçün emas, bir-biringерди basmırlaş üçün emas. Men kıyımın çok. Li ta'arafu. Bir-biringерди tanış üçün. Bir-biringерди жақсылыққа çakırış üçün. Bir-biringерди madaniyatı, tilingерди, urp-adatın bilip, bir-biringерди kadırlap, bir-biringерди жақсылыққа çakırıp, жақсылықтарды, bağlılıktарды bölüştürüş. Oşun üçün men sizlerdi şunday kılıp, uluttardı uru kılıp koydum. İnne akramakum indallahi atqakum. Albekte sıymıktaram desen, ulutun menen emes, uruğun menen emes, mansağın menen emes, akçağın menen emes, küçüğün menen emes, balaçaqaң menen emes, suruluğun menen emes, sıymıktaram dey turgan bolsaң, takvalığın menen. İnne akramakum indallahi atqakum. Atqakum. Sizlerden en hurmatlığınlar, en sıyılığınlar, en baktılığınlar Allah'ın aldında en takvanlar deydi. Allah'dan korkkonunlar, günahlardan arılganınlar, günahları taşlaganınlar. Mına uşul en hurmatlı Allah Teala'nın aldında en takva eken. Tuğanlar takva degen ne? Qanday siz otton kaçasız, çayan, qanday siz mınaki жылағандан kaçıp özünüzü saktagандай, kuddu muşunday günahlardan özünüzü saktaylı. Günahlardan özünüzü saktaylı. Meyli al qanday gana günah olmasın. İçki dünyanın günahı, sırtkı dünyanın günahı olsun. Arak içu olsun. Meyli narkotik koldanı olsun. Uğurluk bu. Qanday gana günah olmasın tuğanlar. Bulardan bardığынан zınavı, aramkorluk bu. Birönü kemsintü, birönü jaman görsetü, birönü avirine kol salu, birönü şermende kılu, birönü karikaturasını çıgaru, musulmandardın başını kağıştırу, kumar oyunu, qanday gana olmasın bu aramdardın bardığına saktanı, uşun atı takva. Жүректе tekeverlikten saktanı, uşun atı takva. Gör alvasıktan saktanı, uşun atı takva. Günön sırtkı günöden de, içki günöden de saktanı bu takva. Kançalık uşlardan biz taza olup oturgan bolsak, oşonçoluk Allah'ın aldında daraja olsun. Adamdın barkı, narkı, bası Allah'ın aldında ulut urusu menen, akça baylığı menen emes. Allah'ın aldında sıfatı menen. Allah Teala'nın aldında takvası menen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adamzattın en ulusu, en akıldısı. En boruker, en jomartı, en batırı. Adamzattın en baktılısı, en Allah Teala'nın aldında süykümdüsü. Kalay kalkın en ulusu, ıyığı bütkül alama merim bol jüverilgen Peygamber Muhammed aleyhisselam 2 gün katar kursağı toygon jok ko. 2 gün katar kursağı toygon jok. Oşonduktan Allah Kur'an'da buyruk berip atat. Fattakullah mastata'tum wasma'u ve ati'u ve anfiqu khayran li anfusikum ve men yuqa şuhha nefsihi fe ulaika humul muflihun. Sizler onlardan gelişince takvalık kılgıla. Fattakullah mastata'tum, kollardan gelişince gün sayın bizim yaşoğuzdan aram çıksın tuğanlar. Aramdı çıkaraylı yaşoğdan. Yaşoğuzu biz nurlaylı. Adal menen nurlaylı. Namaz menen nurlaylı. Kayrımdılık menen nurlaylı. Cumşak söz menen nurlaylı. Meyman dostluğumuz menen nurlaylı. Dualarımız menen nurlaylı. Çın söylegen menen nurlaylı. Kiçpeyildigimiz menen nurlaylı. Intımağımız menen nurlaylı. Yaşoğuzdu biz Peygamberimiz alıp kelgen nurlu amaldar menen nurlaylı. Fattakullaha mastata'tum. Kolunlardan küçüğlerden gelişince aramdan saktangıla ve ati'u vasma'u Allah'ını uqqula ve ati'u Allah'a başı gele ve anfiqu kayrımdılık kılgıla. Allah'ın yolunda sarttağıla. Hayrul li anfusikum sizlerin özünürge payda bu. Subhanallah. Tigi dünyaya getkenden keyin adam attin kılatken Allah'dan soraydı eken. Ne dep? Ya Allah, kaytarшы bu dünyaya deydi. Nege? Men bir sadaka kılıp ana gayra geleyin deydi.
Эмне үчүн алымдар айтат, садака кылып келейин деп атат. Бул жака келип намаз окуп анан келейин деген жери жок. Орозо тутуп анан келейин деген жери жок. Садака берип анан келейин деп атат, деп жатат, я. Эмне үчүн десе, тиякта садаканы соогун көрдү да дейт. Тиякта садаканы соогун көрдү dedi. Намаз аркылуу адам жеке өзү оңолсо, зекет аркылуу коомчулук оңолот. Зекет менен качан биздин байларыбыз кембагалдарды караганда, качан биздин байларыбыз кембагалдарга берген зекеттерин милдет кылмай, мойнундагы фарыз деп билип, ошолордун баардыгын бере турган болсо, коомчулук, жалпы элибиздин социалдык дейбизби, экономикалык дейбизби, жашоо тиричилиги дейбизби, Алла субхана ва таала ушундай кылып койгон, намаз аркылуу өзүң оңолосун, зекет аркылуу коомчулук оңолот. Эгерде байлар кембагалдарга берип турса, кембагалдар байларды жакшы көрөт. Жакшы көрүп калат. Алардын качети бүтөт. Көзүнүн жашы токтойт. Жетимдер бар, жесирлер бар, инвалидтер бар, кембагалдар бар, муктаждар бар. Булардын баардыгын Алла субханаху ва таала зекетти байларга ва атуз зака, зекетти бергиле деп фарз кылып койду. Иннама садакат лил фукара вал масакин. Садакаларды кимге? Мына ислам дини бергенге үйрөтөт. Бергенге, бөлүшүп жегенге үйрөтөт. Ва ма юка шухха нафсихи фа улайка хумул муфлихун. Угуп туруңуз. Ким өзүнүн нафсисинин сараңдыгынан кутулса, мына ушул адам гана ийгиликке жетет. Ушул адам гана бактылуу, ушул адам гана куткарылат. Эмнеден? Дүйнөнүн бактысыздыгынан, ахиреттин отунан. Ким? Ва ма юка шухха нафсихи. Араб тилинде шух деген сөз бар. Шух. Ва иякум ва шух. Пайгамбарыбыз айткан, ey, сараңдыктан сиз сактангыла. Жомарт болгула. Кичине болсо да садака бергиле. Bir sındırım nan bolsa sadaka ver. Bir kurma olsa da sadaka ver. Bir kurmanın jartısınca olsa da sadaka ver. Peygamberimiz aytты: "Vattaqun nar walau bi shiqqi tamratin." Dozoktun otundan özüңdü kutkarıp kal. Bir kurmanın sınıgınçalık sadaka verip bolsun. Wa illam yajid fa bi kalimatin tayyiba. Egerde bir kurmanı sınıgınça da tappasan sadakaga, anda jakşı söz süylep özüңdü sadaka kılıp tur dozoktun otundan kutkarıp kal deydi. Туғандар, келіңіздер жақсы сөз сөйлейлічі. Келіңіздер бірі-біріміздің жүрегімізге жаға тұрған сөзді сөйлейлі. Бірі-біріміздің жүрегімізді ренжітпейлі. Бірі-біріміздің артымыздан шуалайлы. İslam dini bizge sizge şunu öğretti, Peygamberimiz aytты. Man kana yu'min billahi vel yevmil ahir falyakul hayran aw liyaskut. Kim Allah ahiretke iman keltirse, söylese жақсы söz söylesin. Bolbosa unçukpayla koysun. Жақсы söz söylesek özümüzge payda, ağa payda, ahiretimize payda. Jaman söz söylesek özümüzge ziyan, buğa ziyan, komçuluğa ziyan, ahiretimize ziyan. Ağay Müslüman bir tuğandar, mınakep İslam'da, dinimizde, Arap dilinde buhul dep koyat, sarangdık. Bul mal mülkten sarangdık kılgandı buhul dep koyat. Bakhil deydi. Alemi şuh degeni bul jalpı kende. Nasihat sorasanız nasihat aytpayt, sarang. Uçuraşsanız salamga alek albayt, sarang. Bir oy sorasanız oyun aytpayt, sarang. Bilim sorasanız bilimin bölüşpeyt, sarang. Oput tajribasın bölüşpeyt, sarang. Şu menele. İslam dini bunu karalagan. Uşunu şuh dep koyat. Emi وَمَا يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala Tağabun suresinde aytat. Kim özünün canın, mındaça aytkanda, nafsisinin sarangdığından kutkarıp alsa, uşul adam baktılı deydi. Oşun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem acvadun nas. Kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem acvadan nas ve ahsanan nas ve aqalan nas ve aşca'an nas. Peygamberimiz adam zatın en berişeniyle. Muhammed aleyhisselam adam zatın en berişeni, tuğ okusunda, berişendülüktün tuğ okusunda birinci Muhammed aleyhisselam tırat. Akıldın en tuğ okusunda birinci Muhammed aleyhisselam tırat. Buna Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Algan kolga karaganda bergen jakşarak. Şunun için inşallah biz sözsüz tuğandar, biz en birinci en jakındarыбызды, tuğandarыбызды al-avalın qarap jaşaylı. Oşalarga jardan berip jaşaylı. Bu sadaka berip jaşaylı. Sadaka berүү jaman ölümden kutkarat eken. Bizge kандай ölüm bir uçurda ele gelet. Nары berip olmayt. Bir jede ele gelet, bu çeşilgen.
Бирок маселе кандай келет? Жакшы келеби, жаман келеби? Жакшы өлүм дагы бар, жаман өлүм дагы бар. Садака пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, жаман өлүмдөн сактайт деген. Кыямат күнү адам баласы өзүнүн садакасына жараша көлөкөдө болот. Өзүнүн садакасына жараша көлөкөдө болот. Демек биз туган пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат. Бул мал кандай дагы жакшы байлык, эгерде ушу аркылуу ахиретин курса дейт. Ахиретин курган бул байлык жакшы байлык деп мактады. А болбосо берки иннама амвалукум ва ауладукум фитна. Бала чакаңар дагы, мал мүлкүңөр дагы фитна. Кандай фитна? Сыноо. Фитнанын мааниси иптила. Бул сыноо деген сөз. Аллах субханаху ва таала сынайт экен. Ким аял бала чакасы менен, мал мүлкү менен аралашып жүрүп, Алланын өкүмүн унутпай аткарып жүрөбү? Же аял бала чакасы мал мүлкү деле берилип кетип, Алланы эстен чыгарып коёбу? Алланын өкүмдөрүн эстен чыгарып коёбу? Мына сыноо. Валлаху индаху ажрун азим. Алланын алдында ким бала чака менен, мал мүлк менен жашап дагы Алланы унутпай, Алланын өкүмүн унутпай, Алланын өкүмүн талкалабай, Аллага башип, Аллах көрсөткөн буйруктарды аткарып жашаса, валлаху индаху ажрун азим. Алланын алдында эбегейсиз буга сооп бар. Улуу сооп бар Аллах субханаху ва тааlanın алдында буга. Андыктан урматтуу мусулман бир туугандар, келиңиздер бүгүн биз намазыбызды Алланын укугунда дагы зулумду кылбайлы. Бенделердин укугунда дагы зулумду кылбайлы. Алланын укугунда зулумду кылбаганы Аллага ширк келтирбейли. Жараткан Алла Тааладан үмүт менен, Алладан коркуу менен, шүгүр менен жашайлы. Шүгүр бул өтө чоң Алла субханаху ва тааlanın нематы. Шүгүрсүздүк шайтандан. Бүгүн биз Аллах акбар, бардык үйдө бүгүн дасторкон бар. Бардык үйдө бүгүн жылуу, бардык үйдө бүгүн нан бар. Бардыгыбыздын кийимибиз бүтүн. Алхамдулилла, bundan улуу дагы бир сооп, мамлекетибиз аман. Үй бүлө бала чакабыз аман. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман асбаха минкум аминан фи сирби, муафан фи бадани, индаху куту яуми, кааннама хуйизат лаху дуnya." Силердин ким бирөөңөр таң аттырса үй бүлөсүндө амандыкта, ден соолугу жакшы болсо, бир күндүк рызкысы болсо, бүткүл дүйнөнүн бадышасы болгондой дейт. Үч нематты пайгамбарыбыз айтып атат. Эгерде үй бүлө бала чакаңыз аманбы? Так, экинчиси ден соолугуңуз жакшыбы? Кулагыңыз жакшы угуп атат, жүрөгүңүз жакшы согуп атат, манжаларыңыз жакшы иштеп атат, баары ден соолугуңуз жакшы. Bir gündük rızkısı olsa değil, bugünkü gün, ertenki gün yok. Bir gündük, indahu yavmu kut, bir ele gündük, kutu yavmi, bir gündük rızkısı olsa. Bu bütkül dünyanın badışasındaydı. Andıktan urmattуу agayın musulman bir tuğandar, kaniyet menen jaşaylı, Allah'a şükür kılıp jaşaylı, şükürsüzlük kılıp jaşabaylı. Şükürsüzlük, Kur'an-ı Kerim'de kanut degen söz menen aytkan. İnnel insana li rabbihi lekanut. İnsan özünün robusuna öte şükürsüz deydi da. Kanut degen ne dese alımlar aytat, Allah bergen nematты aramga işletүү deydi. Allah Teala sizge kichine akça verdi sizge. Uşunu aramga işletpеңiz. Uşunu aramga işletpеңiz. Biröөнү ayverin tökkөнгө zakaz berбеңiz, taksir. Uşunu araka işletpеңiz. Uşunu kazino işletpеңiz. Uşunu israfga işletpеңiz. Allah'ın bergen nematın aramga işletүү, bunun adı kanut. Kanut bunun adı. Allah sizge tensoluk berdi. Şu tensolukta aramga işletpеңiz. Allah sizge akıl verdi. Akıldı aramga işletpеңiz. Aramga işletpеңiz. Bol olsa kanut bol kalası. Şükürsüz. Şükürsüzlerde Allah subhanahu wa ta'ala ne deydi? Bu şeytanların kuralı deydi. Şeytan ant içken, Allah'a ant içken. Ya Allah, sen ululuğuna ant. Men bendеңди алдынан, артынан, оң жағынан, сол жағынан азғырамын. Жиынтығында бендеңди шүгүрсүз табасың деген. Мен азғыруымдың тәсiri, азғыруымдың натыйжасы бендени шүгүрсүз кылуу дейт да. Демек кайсы бенде инсанды шүгүрсүз көрсөңүз, билип коюң, буга шайтан минип алган. Ошон үчүн биз шүгүр кылайлы. Алхамдулилла, ар бир күнгө, ар бир нематка, улуу немат, иман нематына, ислам нематына, din nematına, din soğuk nemat, kандай nemat bolбосун туган, кичинекей болсун, чоң болсун, Аллага шүгүр кылайлы. Шүгүрчүлүк
Бұл Алла Субханаху ва Тағаланың өзінің сыпаты. Инналлаха шакирун алим. Алла Тағала шакир. Қандай деген? Бенденің қылған ішін қадырлап, Алла Тағала сақтап қояды. Аны ұмытпайды. Инсан, біз қадырсызбыз. İnsanın жақшылығын білмейміз, ұмытып қаламыз. Бақтабаймыз, естен шығарып қоямыз. Алла андай емес. Жақсы іш қылдыңыз ба? Бұл сақталады. Алла еселетіп сізге көбейтіп береді. Шүкірдің пайдасы, немат қалады, екіншіден көбейеді. Қалып еле қалмайды, ал көбейеді дағы. Ла ин шакартум ла азиданнакум. Егер де шүкір қылсаңар, мен сіздерге көбейтіп беремін дейді Алла Тағала. Сондықтан иншалла пайғамбарларға Алла Тағала бұйрық берген. Кум минаш шакирин. Сен шүкіршілерден болғын. Ей Мұса пайғамбар. Иъмалу аля Дауда шүкра. Ей Дауд пайғамбар, үй білің бардығы шүкір қылғанды амал қылсын дейді. Шон үшін иншалла келіңіздер, Алла Субханаху ва Тағала бізге берген рызқысына разы болайлы. Алла Тағаланың берген бізге рызқысына шүкір қылайық. Мен сөзімді ұшы хадисменен ақырын аяқтайын. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан: Иттақил махарим такун а'бадан нас. Арам нәрселерден сақтанғын, арам нәрселерді жашауыңнан шығарғын. Адамдардың ең жақсы қиын ибадат көйі сен боласың. Ең ибадаттың ту чоқысында сен боласың. Арамды жашауыңнан шығар, болды. Варда бима қассамалла такун агнан нас. Алла Субханаху ва Тағала саған бөліп берген қанша нәрсе берсе, ошоға разы бол. Қанша өмір берді, бұға разы болайлы. Қанша денсаулық берді, бұға разы болайлы. Қанша перзент берді, бұға разы болайлы. Қанша ырысқы берді, бұға разы болайлы. Қанша ақыл берді, разы болайлы. Алла Субханаху ва Тағала бергеніне разы болсақ, такун агнан нас, адамдардың ең байы сіз боласыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бір жолы сұрап қалды: бай деген кім? Кембағал деген кім? Бай. Ал нәрселердің көбін аны бай деп айтпайды. Кімдің жүрегі бай, ошол бай. Кім жүрегі ашқа, ал кембағал дейді. Миллион доллары бар, миллиард доллары бар, дағы деле жетішпейді. Бұл ашқа, бұл кембағал. Бұл тойбойды, бұл да қаниет жоқ. Бұл кембағал. Біреуді алхамдулилля, барына шүкір. Мынау бай. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: ахсин иля жарик такун муъминан. Қошынаңа жақсы мамиле қылып тұр, шынығы момын сен боласың. Қошынаңа жақсылық еле қылы бер. Оң жақтағы, сол жақтағы, артыңда қошыналар бар, қошынаға жақсылық еле бер. Сіздің жақсылығыңызды бағалаваса деле, жақсылығыңызды қайтарбаса деле, сіз жақсылық қылы берін қошынаға. Сіз қошынадағы маңа жақсылық қылсын деп қылбайсыз да. Сіз жақсылық қыласыз, Алла разы болсын, Алладан қайтсын деп қыласыз. Ошондуктан қошынадан қайтау, қайтпау сізге қызықтырбасын. Ал ақылы болса қайтарады, жақсылықпен қайтарыш керек. Хал жазаул ихсан илля лихсан. Жақсылықтың қайта тұрғаны жақсылықпен болуш керек. Біреуге салам айтты, салам айтыңыз. Ұшырашты, ұшырашыңыз. Белек берді, белек беріңіз. Құрсаңыз тоғызыңыз. Сізге қызмат қылды, сіз де қызмат қылыңыз. Мұндай емес. Қош көңіл болып не анда безразличный болмаш керек. Biz elhamdülillah Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyüz. Bizim aldığımızda Kur'an var. Bizim aldığımızda din var. Bizim aldığımızda hadis var. Bizim aldığımızda yol var. Bizim aldığımızda nasihat var. Bizim aldığımızda maksat var. Bizim aldığımızda beyiş var. Bizim aldığımızda Allah'ın yardımı var. Andықтан қошынаға біз жардым жақшылықлайлы. Қошынауыз бізден рахат тапсын. Бізден пайдауыз ғана жетсін. Қошына бізден вообще ойланбасын. Қошына ошон үшін айтады: үй аларда мұрда қошынан ал. Ұзақы тоғандан жақын қошына Қырғызбекеде айтқан емес мұны. Қошынан ақысы өте чоң тоғандар. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: қошынаның укугу ушунчалык Жабраил периште алып келер, мен ойлап қалдым, мүмкін ушул мурасқа шерик болобу экенби деп, мурас қорлуға қошына шерик болып қалабы деп ойлағанмын дейді. Біреуінің бір несесін ұрдаса бір күні, қошынаныкын ұрдаса 10 күні. Біреуінің бір тоғын ұрдаса бір күні, қошынаныкын ұрдаса 10 тоғықты ұрдаған күнесі жазылады. Біреуге жамандық қылдыңыз бір күні, қошынаға жамандық қылдыңыз 10 күні. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: эгерде кошуна болсо бир акысы бар, мусулман болсо 2 акысы бар, тууган болсо 3 акысы бар. Бунун мааниси кандай? Кошунаңыз мусулман эмес. Кошунаңыз мусулман эмес.
Ошонда bir акысы бар, ага жамандык кылбаңыз. Сиздин жамандыгыңыздан көчүп кетип калбасын да. Сизден жакшылык болсун. Мусор таштабаңыз. Бала чакасын тияка кокусу кою же болбосо уйу же тоого өтүп кетсе жыга чаппаңыз. Жок. Кошуна мусулман эмес болсо да bir акысы бар. Эгерде мусулман болсо кошуналык, экинчиси мусулманчылык. Эки акысы бар. Эгерде бул сиздин тууганыңыз болсо кошунаңыз, анда 3 акысы бар. 3 акысы бар. Кошуналык да акысы бар, тууганчылык да акысы бар. Мусулманчылык да акысы бар, 3 акысы бар. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтып атат: "Ахсин иля жарик такун муъминан." Кошунаңа жакшы мамиле кыла бер, чыныгы момун сен болосуң. Ыйманды сен айтсак болот. Ыйманды деп сен айтсак болот дейт. Wa ahibba lin-nas ma tuhibbu li nafsik takun musliman. Адамдарга жакшы көр. Жакшы көр. Эмне нерсени өзүңө жакшы көрсөң, адамдардын баары да ошону жакшы көр. Чыныгы мусулман сен болосуң. Адамдар деди, мусулмандар деген жок. Wa ahibba lin-nas ma tuhibbu li nafsik takun musliman. Адамдардын баарына, бардык адамзатка биз жакшылык каалайлы. Бардык адамзатка өзүбүз жакшы көргөндү аларга жакшы көрөйлү. Ошондо ана биз мусулман болот экенбиз. Мына пайгамбарыбыз айтат, чыныгы мусулман, үлгүлүү мусулман, суктана турган мусулман сен болосуң. Качан биз адамдарга өзүбүзгө жакшы көргөн нерсени жакшы көрсөк. Эми адамдарга бүткүл аалам болбоду дегенде кыргызстандыктарга жакшы, өзүбүзгө жакшы көргөн нерсени жакшы көрөйлү. Улутка бөлүнбөй, урууга бөлүнбөй, жамаатка бөлүнбөй, партияга бөлүнбөй, көчөгө бөлүнбөй, мектепке бөлүнбөй, айыл, ар көз, бер көз болбой, биз адам болойлу, мусулман болойлу. Өзүбүзгө жакшы көргөндү жакшы көрөйлү. Пайгамбарыбыз айтып атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам доорунда исламды кабыл алганда байат деп коет, кол берип, ант менен исламды кабыл алат эле. Ширк келтирбеймин, намаз окуймун, арам жебеймин, зына кылбаймын, кумар ойнобоймун, зекет беремин. Анан бирөөсү ушул болот эле. Бардык адамдарга жакшылык каалаймын деген. Ушул шарт менен, пайгамбарыбыз ушул шарт менен, макулбу, колду бер. Колду бер, исламга кирдиңби? Мусулмансыңбы? Бардык адамдарга жакшылык каалайын деп колду бер дейт эле. Мына. Караңызчы, бизде кандай баалуулуктар бар? Кандай берметтер бар? Биз ошобузду унутуп калдык. Бирок биз бири-бирибизге бүгүн эскертип, бири-бирибизге эстетип, ушуга иншалла кол кармашып, чогуу жакшылыктарды бөлүшөйлү, чогуу ийгиликке жетейли, чогуу бейишке кирейли, бири-бирибизге жардам берейли, жакшылыкта, такыбалыкта жардам берейли, күнөөдөн сактанганда жардам берейли, бири-бирибизге боорукке райымдуу болойлу, пайдалуу болуп жашайлы. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам улуу насааты. Акыркысы мындай дейт. Вала туксиру дихк. Fa inna kasrata dihk tumitul qalb. Көп эле күлө бербе деди да. Көп күлбө деди. Күлөт бираз. Ыржалаңдап эле болор болбогон нерсе күлүп эле, каткырып эле, көп күлбө деди. Анткени көп күлгөн жүрөктү өлтүрөт деди. Bir rivayette келет, жүрөктү өлтүрөт, жүздөн сүрдү кетирет. Аллах субханаху ва таала мынакей пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ушундай улуу насааттарын сиздерге биздерге берди. Андыктан урматтуу агай мусулман бир туугандар, биз ушул мажлисибизден, жыйыныбыздан бир жыйынтык менен турайлы. Кудай кааласа бир ниет менен турайлы, бир тооба менен турайлы туугандар. Кудай кааласа канча жашоом калды мен билбейм. Канчага жашообузду дагы билбейм. Эч ким билбейт, эч ким жашоосун, туурабы? Бирок калган жашоомду я Алла, ушуну мен таза өткөрөм деп ниет кылайлы. Калган жашоомду я Алла мен бирөөгө зулумдук кылбайм. Бирөөгө мен зулумдук кылбайм деп. Залым болуп жашабайлы. Мазлум болуп жашасак мейли, жашайлы. Бирөөгө зулумдук кылып эмес, бирөөнүн зулумдугуна чыдап жашаган ушу жакшыраак. Бирөөгө зулумдук кылып жашагандан көрө, бирөөнүн зулумуна чыдап жашаган жакшыраак туугандар. Ошон үчүн бирөөнүн мал мүлкүн тартып албайлы, бирөөнүн канын төкпөйлү, бирөөнүн айырын төкпөйлү, бирөөнүн намызын төкпөйлү, бирөөнүн айыбын ачпайлы, бирөөнүн айыбын таркатпайлы тууган. Наоборот, колдон келеби, айыбын жашырып коюңуз. Ушунчалык эле жаманбы? Элдин алдында шерменде кылбаңыз. Жекеме-жеке барып айтыңыз. Бетке айтыңыз, аркасынан айтпаңыз. Бетине айтыңыз, бирок жекеме-жеке айтыңыз. Жек көрүп айтпаңыз, жакшы көрүп айтыңыз.
Ошонда анан жамандыктан арылат. А биз кантебиз? Аллаху акбар. Биз каяка кетип атабыз? Ойлонойлу. Алдыбызда эмне күтүп атат? Ойлонойлу. Пайгамбарыбыздын осуятын унутуп калып жашайбызбы? Пайгамбарыбыздын жашоосун унутуп калып жашайлыбы? Жок, 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 жок. Биздин башчыбыз бар. Биздин жетекчибиз бар. Биздин үлгүбүз бар. Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана. Чындыгында силерге Мухаммад алейхиссаламда эң чырайлуу үлгү деди. Түздөнө турган, карай турган Мухаммад алейхиссалам бар туган. Мынакей пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды нурлуу жашоосун ошого нурланайлы. Пайгамбарыбыздын нурлуу жашоосуна ээрчейли. Аркасынан аз болсо дагы кыймыл аракетибиз ошого карап жашайлы. Элибизге көбүрөөк дуа кылайлы. Азыр мынакей урматтуу мэр айтып кеткендей алдыда келе жатат. Мамлекеттик чоң иш чара, буга кош көңүлдүү болбошубуз керек. Эмне болсо ошо болбой, бирин этин бири жебейби? Жок, 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 жок. Ман лам яхтам би умури муслимин фалейса минна. Ким мусулмандардын ишине кош көңүл болсо пайгамбарыбыз менден эмес деп койгон. Биз дуа кылайлы, жакшы сөз айтайлы, Алладан сурайлы. Я Алла, татыктуулар, мамлекетке күйгөндөр, элибизге күйгөндөр, динибизге күйгөндөр, мыкты тажрыйбалуу, билимдүү, жоомарт батырлар келсин деп дуа кылайлы. Кимди эл тандайт, өзү тандайт. Албетте иншалла мына диний ишкерлер өздөрү дагы мынакей алхамдулилла мамлекеттин ишкерлери дагы аралашпасын деген президент айткандан кийин, мамлекеттин ханы, мамлекеттин башчысы, башчы болсо, адамдын башы болбосо баса беле. Ошон үчүн иншалла биз эч качан айтпайды. Мусулмандын жүрөгү 3 нерсеге кыянат кылбайт. Билип коюңуз. Мусулмандын жүрөгү 3 нерсеге эч качан кыянат кылбайт. Кайсы? Биринчиси, амалды Алланын разычылыгы үчүн ихластуулук менен кылууда мусулман жүрөгү кыянат кылбайт. Кыянат кылбайт. Экинчиси туугандар, жетекчилерге жакшылык каалоодо мусулмандын жүрөгү кыянат кылбайт. Жакшы түшүнүп алыңыз. Мейли биздин айыл өкмөт болсун, мейли биздин аким болсун, мейли биздин мэр болсун, мейли биздин губернатор болсун, мейли биздин өкмөт башчыбыз болсун, мейли биздин жогорку кеңештин ким министр болуп, жетекчилерибиз, мейли падышабыз, президентибиз болсун. Аларга мусулмандын жүрөгү кыянат кылбайт дейт. Неде? Жакшылык каалоодо. Сөзсүз жакшылык каалаш керек деген сөз. Мынакей исламдын тарбиясы кандай? Ошон үчүн иншалла ыймандуулук менен биз баарын жеңебиз, ыймандуулук менен баарыбызга жетишебиз, ыймандуулук менен ынтымагыбыз калат, улутубуз уруттай калат. Анткени ыймандуулук тыюу салат зынаны, бөлүнүп жарылганды, арамды, жалкоолукту бардыгына тыюу салат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ыйман менен сарандык бир жүрөктө болбойт. Ыйман менен ыйман кетсе, уятсыздык келсе ыйман кетет дейт. Ошон үчүн бул экөө эгизек бир туугандай дейт. Ошон үчүн иншалла биз жаштарыбыз уяттуу болсун, кыздарыбыз уяттуу, намуздуу болсун. Биздин иншалла эркектерибиз белдүү, баатыр, намуздуу, аялдарыбыз алхамдулилла кыздарыбыз бардыгы намуздуу, уяттуу болсун. Ушуга ыйман чөйрөсүн түзгөнгө биз аракет кылайлы, мээнет кылайлы, оңолгонго кадам таштайлы. Элибизди дагы мүмкүн болушунча өзгөчө жаштарыбыздан ушулардын мамлекетибиздин түркүгү, биздин келечегибиз, жаштарыбыз иншалла ыймандуу космонавттар чыксын, ыймандуу инженерлер чыксын, ыймандуу врачтар чыксын, ыймандуу жетекчилер чыксын, ыймандуу бизнесмендер чыксын, бирөөгө кыянат кылбаган, ыймандуу, арамдан таппаган, арамга сарптабаган, ыймандуу, ахиреттин көздөгөн, элин ойлогон, мына жүрөгүндө патриоттун жалыны күйүп турган мынандайлар бизден чыксын туугандар. Ошого иши чыкпай койбойт. Бул тарбия, бул мээнет, бул эмгек. Ушун иншалла баарыбыз ушул жерде отурганыбыз ниет кылайлы. Кудай кааласа иншалла таза жашоону ниет кылайлы. Ынтымак жашоону ниет кылайлы туугандар. Боорукер жашоону ниет кылайлы. Бирибизге пайдалуу болуп жашайлы. Мен шеригиме зыян болуп, кошунама бир залым болуп жашабайын. Мен ушу элиме кыянатчыл болуп жашабайын. Пайдалуу болуп жашайын. Ибадаттарыбызды дагы, мамилелерибизди дагы, мүнөздөрүбүздү дагы, каалоолорубузду дагы пайгамбарыбызга карап түздөйлү. Жашообузду түздөйлү. Түнүбүз, күнүбүз, бардыгыбыз пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эң акылдуу инсан, эң таза жолду көрсөткөн, эң бактылуу жолду көрсөткөн. Алла субханаху ва таала баарыбызды кабыл кылсын. Көп дуа кылайлы. Бекеринен айтылбайт. Жамгыр менен жер көгөргөндөй, дуа менен эл көгөрөт туугандар. Ошон үчүн иншалла элибиздин келечеги дуа менен,
Çın жүректен дуа кылайлы, шектенip дуа кылбайлы, бекапар болуп дуа кылбайлы, туганчылыкты үзүп дуа кылбайлы, арам жеп дуа кылбайлы, болбосо дуа кабыл болбойт. Туганчылыкты үзбөйлү. Бүгүн ушундай. Аллаху акбар. Шаарда угуп калабыз. Баласы менен апасы соттошуп атканын угуп калабыз. Бир тугандар соттошуп атканын угуп калабыз. Бир тугандар эже, сиңдилер катташпай калганын угуп калабыз. Тугандар, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айттылар, кимде ким кааласа, өмүрүм узун, ырыскыма береке болсун десе, туганчылык мамилени бекем кармасын дебеди беле. Ошон үчүн иншалла болор болбогон дүнүйө үчүн туганчылык мамилени кечип койбойлу. Биздин мамилебиз бир буюм менен, мага эмне алып келдиң эле, мен сага эмне алып барайын. Бир устукан менен чечилбейт биздин мамилебиз. Биздин мамилебиз туганчылык иман менен. Тугандар, мынакей Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүңүзгө тиешелүү, коомчулукка тиешелүү, бала чакага тиешелүү, ата-энеге тиешелүү, тугандарга тиешелүү, кошунага тиешелүү, жетекчилерге тиешелүү, дүнүйөгө тиешелүү, ахиретке тиешелүү. Эмне калтырып кетти? Эчтекени калтырган эмес. Ушундай бизге берекелүү, Алла ыраазы болгон, Алланын рахматына чөмүлгөн, бөлөнгөн, мээримине бөлөнгөн ушундай жашоонуп келди. Ушуга иншалла кош көңүл болбой, үйрөнөйлү, аракет кылайлы. Жараткан Алла Таала баарыбызга товфик берсин. Атай ушу талап менен келгениңиздерге Алла Таалам кадырласын. Албетте мен рахмат айтам. Дагы бир жолу мына ушул жыйынды уюштуруп бергендерге, чакырып бергенге, жолугуп аз болсо дагы аманатты айтып, ыймандашып, кичине унутуп калган сабагыбызды эстегенге, билген сабагыбызды кичине бекемдегенге Алла субханаху ва таала бизге мүмкүнчүлүк берди. Сиздерди көргөнүмө дагы кубанычтамын. Андыктан келиңиздер, Алла Тааламдын баарыбыз ынтымактуу бир туган кулдары болойлу. Пайгамбарыбыз ушундай деп айткан: "Куну ибадаллахи ихвана." Алланын чыныгы бири-бирин сүйгөн кулдары болуп жашагыла. Жараткан Алла субханаху ва таала баарыбызга товфик берсин. Амин. Алхамдулилlah ва салату ва саламу аля расулилlah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. O жоктон бар кылган Алла, өмүр берген, ырыскы, акыл берген, иман берген Алла, баарыбыз өзүңө кайтабыз. Жараткан Алла кандай болбойлу, күнөөкөрбүз, ката керибиз. Сен алдыңда сенин улуу аттарыңа атап, я Алла, кол көтөрүп дуа кылабыз. Баарыбыздын ата-энелерибиздин күнөөлөрүн кечиргин. Бардык бир тугандарыбыздын, мусулмандардын, тирүүлөрдүн, эркектердин, аялдардын, өлүктөрдүн бардыгын, я Алла, өзүнүн күнөөлөрүн кечиргин. Жараткан Алла, өз мээримиңе алып, туура жолдон адаштырбагын, имансыз жашоодон сактагын, имандан ажыратпагын, урпактарыбызда имандын чырагын өчүрбөгүн, мамлекетибизге, элибизге, журтубузга тынчтык, амандык бергин, токчулук бергин, я Алла, жакшылыктардын эшиктерин ачкын, жамандыктардын эшигин жапкын, я Алла. Баарыбызды, я Алла, эки дүйнөдө бактылуу кылгын. Өзүң, я Алла, баарыбызды разы кылгын, баарыбыздан разы болгун, разы болбостон өлүм бербегин. Жараткан Алла, жаштарыбызга күч кубат бергин, жаштарыбыздын күчүн жакшылыкка, я Алла, бургун, арам нерселерден баарыбызды сактагын, я Алла, дозоктун отунан сактагын, жаман сөз, жаман көздөн, кур жалалардан баарыбызды сактагын, кабырдын азабынан, өзүңдүн каарынан, кыямат күнүнүн шермендечилигинен, коркунучунан, караңгылыгынан, дозоктун отунан, өзүңдүн, я Алла, нааразычылыгынан баарыбызды сактагын. Алла Таала, я Алла, пайгамбарыбыздын шафаатына бөлөгүн, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям шафаатына лайыктуу кылгын. Ушул жерде кол көтөрүп тургандарга кандай кажети, арыз, муундары болсо, бардыгын өзүң орундаттын, эч кимге корсар кылбагын, эч кимге муктаж кылбагын. Я Алла, намазга бекем кылгын, баарыбызды жоомарт кылгын, берешен баатыр кылгын, баарыбызга ынтымактуу, берекелүү, пайдалуу жашоо бергин, баарыбызга таза, бактылуу жашоо бергин. Жараткан Алла, ушу кызматты кылгандардын баарынан өзүң кабыл кылып, я Алла, бадышабызга, жетекчилерибиздин баарына, мына мээрибиз отурат, я Алла, иштерине ийгилик берип, адилеттүү, элибизге боорукерлерден кылгын, эки дүйнөлөрүн абад кылгын. Жараткан Алла, баарыбызды бу дүйнөдө, я Алла, ахиретте, эки дүйнөдө баарыбызды разы кылгын. Ва саллаллаху аля набийил карим ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Амин. Бирахматика я архамар рахимин. Аллаху